munini wa ngavana kauntini ya Meru Mutumantu Ithingia ni akinyete kanisene ya Methodist ya Kaurine na aria atongerete mambura Janarua ja Maromba bobwezete kiumia kimwe nyuma yawe gukunurwa ta mutumiria wa kanisa iu atongeria mwanya mwanya bario MCAs ni bakinyete kanisene iu bakiaria baria bakinyete Nteriji na munini ujo wa ngavana baugite batikira mwankira utongeria kauntini ya Meru bwethwe bukiagira MCAs na Bwantoni ao bauga ni bakuwata mbaru etu aria kubangania kigina kia Meru na njira ya kugaira umurandi kigina kioto kia nchamba ya mitandao Daniel Muthiani nwe sniper ni untubonge bukuchirite ugambi bwa baba ingi. Nicholas Shabari ni akurikithia Kristo atekweya nontu bangugechieto injega ateyete gutukwira nontu bora tumugwithetie mantu ya menga muno ateyete gutukwira nontu ndi deputy governor ateyete gukwira mama bishop nontu ni mwekuru wa bishop eyite gutukwira nontu we ena kiao gikingi. Munini wa ngavana kaunti ya Meru Mutumantu Ithingia ntuguye mundere mutumiria kanisani ya MCK ya Kaurine Ntereche Gembeisti rayithagirwo kanisa akinya ya MCO wandieno na tumirie mantu megie gwando Palm Sunday nikiumia kia kurekanira nikiumia kia kuonania wendo nikiumia kia kuliongera antu baraba te usiomba maturene nikiumia kia wekira kinyara baraba kuthirirwa ninya inya enjaro ni sawa sawa. Yo ni mwaka yote muthongi sana your Lent your rekaneri your turania boya kire antu bonde kire Kristo bonde bandogoroye na kinya otethia antu baraba angi batoshi bana batino weso nontu riterere sana ndirato kurigana mwathani wengwa eyete ndegoroye akaikana aka muntu mekatara wejia aka orwa na eta mutharabene uru kenda twirira ake akwetha Jesu wengwa mwene na asia na atonya example eture akristo bantu kwenarua nitubaterie kurekanira omuntu na oronge iromba ya mwitu supportane turombanire na bukitigana nya murezi kuligana nya munene wetu deputy governor intobira deputy governor abaikuitira abyo yontungari harire igairo mauta na mantu ya maingi deputy governor wetu otayo thibya inabyo. Kanisani eno ya Kaurine mantu makonenia na maendeleo kaunti ya Meru imagweteretwo ebonene ngavana Kagwira akiuragwa naretere antu maendeleo momba kubatethia endelee kurombera kaunti yetu nituendelee kurombera the ya Kenya oya utwa Jesus is in control kinyamantu ya kaunti yetu kinyamantu ya Kenya yetu kinyamantu ya maendeleo maturene tutechindwa nontu mwathani wetu in control. Finally turiuma turi ashindi uteukauma ashindi turiuma batu tombanete nontu twimba mwiria ywa mwathani urawejete ena power and authority yo turita mathinene yara turi atwike halinengi ana levone ya guchokia nkatho itara pasaka oranda wakaire ndirorekaniri ndingiromba ninkumnya kaunti yetu ya Meru tugurane mwaka yoleru ari kwina ndwa kati ya MCAs na governor wetu wa Meru County rato atarire na MCA batarirwe ndingiromba ire ntukwena arua ira antabarekanira governor wetu wa county ya Meru na MCA wetu wa Meru na leaders bonde bara elected in Meru County na esaka tebu bonde bara ba ngende county yetu ya Meru tucwendi there eitare turekanire twinde MCA na governor bawatanire nikenda kaunti yetu na mbere na kuritura ngui na tukibetu wiritwe tikege nyumera kire kiweto MTF watu kane kwenye barabara chetu cionte cia Meru endera contractor wa kanisa ya kaewa kanya etenje barabara atiare mukinya ngiria na kana ngiri lefte kwa na kamuchango ntura na kamwana wete ta university muntu wo kanisa ya turarari tangiri tano ando beto atari takinya ngiri emwe ateta nduke nekemo kana nduke nture aure kamutu beje ni tete weithio ronga nture nekemo age nyumara kiuke wetu MTF ya Nairobi re kwentuko ge muchango na kemo kwentuko ge muchango na Kaurine kwentuko atangira kana kanture ye abo kwa MTF kwa nubwe hapana. Mheshimiwa Murithi Mheshimiwa Kabako mbuga na alina nonge
pale Nairobi betete kubore mantu ya projects nore ndene budget cia 2022-2023 na miaka ya tingatira au bete kwa bakwe kugutengwa na projects nteto iri itari cinema itari mandiki utheri kamete ya devolution gukurukira mheshimiwa ojo na timu eji iyite Meru Jumatano na Aramisi na Njuma kuja kuthikiria mantu jau kuma iguru na aria charindi kuja yejo rongana kubegete gavana entra antu project lakini nonto kuremwa mantu ijadatu watwikire na ndi mantu ijadatu bwambere nonto bilioni emwe gweta bukuria 1 bilioni emwe kabisa nere kabisa mantu ijadatu bwambere design mama bwajairi mheshimiwa mure mheshimiwa Kabako choke ni wala senate ugembeze ichiyari buge MDF yegotora kutukutira buge baba bagwito pabilinjina na bageba secretary on board ne atem ngabano bakonde kabaro ya kukuta muntu serie tyo gwetekeria so medo ndi ijire ni mkosenite yeida to ichiyare ma otoli wana warakati injepte ose nibarakia au maribio wananchi kanafi au maribio wananchi tukamndamano obisi ne kabana tukandamano obisi ne ontuko inge ila twake tukwera no mbio maendeleo ya Kenya sasa sawa na tukombe mwaka yu na mwaka mudru then tukia next year bwana chief watu kwa yeye kumwea kenda manto yo boita mzuri hivi atende Meru County kuna device a control of budget. Again, to get our program-based budget. In the Abuja last week, it was our Martin Barros and Bangi. Tueta lambrandi na rieto interview la kubikea. Wago kanisa ni anatongire baba kureku ibagwetire mantu umeye kuonekana gwa kihoto okia Daniel Muthiani kana Sniper bakiuga no mwanga kithina mbena kujurua. Chokerie deputy speaker senate kana senator wetu kathu nyingi muno. On behalf ya Tubayembe no ntukwa wiretirite akirita ni bonere na urige kiuria ke mwana we nura umite kus ka West Night na rasenete tumucokerie ngatho nyingi muno tumwire utemantu yakoro gwithika ndene ndiguru iji punka murungu wengu agenda mantu yara ya kuona umabwayo nontu kinya diranje suetere kwerwa injoka bari bongwa na njoka ake nara Rwanda lakini ripoti ira yonte bari tito ni orwari tubira kwenda kubira ngava astuka yonte tukamenya yara yendenere antu baka boy narwa digo gotento murume okuraranja that is a position keda ne ko magura ko monga naru bati kumba kuraranja bayete akimbizi ndene andiguro yao in their own land bayete akimbizi this year county commission ne atento bakawa kimbizi ndene andiguro yao ire bakaraga kutumba kobua inga kedra kadirikare ukaria bamwe eti ukaria babange nanto konde badirikare imantu ya kuligaria sana imantu ya uzuni na polisi ya ikiria utwire ria wekire na michibi o diuro kiria residents yo crescino crime kana ne ato tu kuona kuikarika na nonto justice mo kana ndego karamono ntariki 30 mweri jwena chokeni ntariki 30 mweri jwena kituria Meru turetete mweri jwa Sniper na Senate nonto amani justice yekora na itukuromba ndubonde barabe na ngari ciao na gutembea na mbitu etiono ninga justice yonekane mbere na kweli pakiuga justice ni Sniper adikwe apana ile Sniper no ga ile ari moyo ana tigire kunoga kagara kisho wambio na family tina problem justice ni ile atia nionekane Weekend kumekebe North Petan Class Chabari.